Ngiyabona guys iningixina yabo Facebook, TikTok yonke indawo ngikhala ngokuthi why mina ngenza ijacket enama spelling wrong ngize ngizoyigqokisa upresident wamabhenqa ungizwe. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqaphambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe enganza kwethu umfana wejacket lapha na yodumo lapha nawe enganza kwethu kuphika ulala ngomhlanje impela uthi ijacket le ekade igqoko ungizwe akayazi ukuthi uyithathephi. Thina ngale kokhuluma khulu enganza kwethu sizokudedelela iclip uzo lapha na lensizwa ibeka izwakalisa ungenami ngejacket ekade igqokwe ungizwe. Siyi-channel isiyabo. Ngiyabona guys iningixina yabo Facebook, TikTok yonke indawo ngikhala ngokuthi why mina ngenza ijacket enama spelling wrong ngize ngizoyigqokisa upresident wamabhenqa ungizwe. Le jacket engizwe angazi igcina ifike kanjani kuyena, but kusazohlalwa phansi research ukuthi ubani ugcine emnikile ngoba angazi ubani ugcine emenzele ayenziwanga yimina laba khala ukuthi nale kunodolini spelling is wrong le ifana njengale ebigqoko ungizwe futhi ispelling is wrong. Angiyazi bafethu le bikunodoli nale egqoko ungizwe angiyazi bafethu akumina akusona isandla sami ngiyasazi bafethu. Yabo ngoba nithi ubhanga uyangihlaba ngalo uyangihlikisa ukuthi ngenza into enespelling e-wrong kanjani ubhala abantu abakhulu yena uqinisile mina ngokubuka kwakhe, but akumina loya owenze le jacket. So ucwaningo okusamele lenze ukuthi le jacket ifike kanjani kuyena kwenzeke kanjani kuhlalwe phansi njengamadoda kulungisa kubonayo ukuthi iphutha libeke phi ku-drafting esabantu abathe ukukhulu esisebusinessini funa senze ngendlela eright so kugcine siphumelelile. Hlisana umoya guys izobuya impendulo kunina ukuthi hayi yonke into izobuyela esimeni ngoba nginimisile nje emajacketini nginimisa ngereason ukuthi ngisabhekene nale nkingi ukuthi khona izinto engibona kahle ukuthi ayisahambe right ngale ndlela ebengifisa ngayo. Ngiyazi abanye bayabuza ukuthi ngoba wawuthe uzokhipha amajacket awu2 eqondelene ered neblue ezo approach ukhuzani izophuma bafethu inkinga khona la ngibambeke khona nami ngibinded khona kufanele ngilungise izinto igcina iphumelela njengeplan yami ngoba ngangifisa kwenze ngeplan yami. Hlisana umoya bafethu kuzoba right yonke into. Ngiyazi abanye abalokho bengixina bengibuza imibuzo hayi bafethu angazi ukuthi ubani lo wenza ifake kodwa ngizogcina ngithola. Hlisana umoya ngizoniphendula izoqhamuka ianswer sesi right isikhathi. Hlisana umoya.